Азаттык радиосуна 70 жыл. Азаттык радиосунун кыргызча берүүлөрү обого чыгып келатканына 70 жыл толду. Советтер Союзу маалында биздин радио кантип уюшулуп калган, анда кандай кишилер иштеп, угармандар кандай таасир алышкан? Ушул суроолорго кызыгып, мен радионун архиви сакталган АКШнын Стэнфорд университетиндеги Гувер институтунун китепканасында, кийин Будапешттеги Ачык коом институтунун архивин казып изилдөө жүргүзүп келгем. 1953 жылы радионун кандай түптөлүп, кансыз согуш жылдары кандай иштегенин өз оозунан угайын деп, маркум Азамат Алтай менен бир нече жолу маектешкем. Азыр сиздерге 2004 жылы октябрь айында жаздырылган маекти сунуштайбыз. Азамат агай, сиз Азаттыктын кыргыз тилиндеги алгачкы берүүлөрүн даярдаган адамдардан эмессизби? Кандай болбосун маалымат каражаты менимче кийин тарыхты тактаганга жардам көрсөтөт да. Анткени силер ошол учурдагы кыргыз элинин жашоо турмушунун кайсы бир көрүнүштөрүн чагылдырдыңыздар да. Биз чет элде калсак да, силердин турмуш менен кызыгышып, силердин абалыңар кандай экендигин кызын даражасында үйрөнүп, ого мага мүмкүнчүлүк берген профессор Бейниксен деген адам Франциянын тышкы иштер министрлигинде иштээрди. Бу 49-жылдарда дагы радиодон илгери. Француздар ар заман Азияга кызыгып келген мамлекет да. Ошол учурларда Правда Восток, Кызыл Өзбекстан, Кызыл Кыргызстан, Советская Киргизия, Казахстанский Правда газеталарын алат экен Ташкентте. Биз таанышып, ушу 52-жылдарда Манаска чабуул кылынды да. Ушу Манаска чабуул кылынганда Кызыл Кыргызстанда жазылган Сыдыкбековдун, Батмановдун, Болоттун 52-жылдагы докладдарын окуп, мен онун кыргызчаларынан Бейниксенге таржымагын которуп берип турдум. Кийин о бир китепче чыгарды. Кыргыз Республикасы деген. Ушу Кыргызстандын маданияты, өнүгүшү, театры, тарыхы, маданияты, элге билим берүүлөрү, ушулардын бардыгын жазып, Кыргызстандын экономикалык абалы туурасында да ушу кыргыз газеталарынан алган материалдар менен Кыргыз Республикасына арнаган бир журнал чыгарды. Ондоку кыргыз газеталарынан алынган материалдардын бардыгын мен орусчага которуп берип турдум. О французчага которуп, ошону китеп кылып чыгарды. 52-жыл болсо керек, түркістандықтардың Европадагы жыйылышы болду. Жыйылышка 200-ге жакын түркістандык катнаштылар. Өзбектер, түркмендер, кыргыздар, казактар, тажиктер болуп, биз ал заман бизде идея Түркістан маселесин козгоп чыктык. Жалгыз кыргыз маселесин козгоп чыгыш үчүн чала булагана бир кишиңер бар. Казактардан bir 3-4 kişisi, Özbekler көп эле, bir 10 çakta Özbek бар эле, жетишкен окугандарынан, ошентип чектелген гана интеллигенция калган, ошо курултайда, жыйылышыбызда башчы казак болду, орун басары Özbek, журналдын редактору кылып мени шайладылар. Биз журнал чыгарардык, Türk Eli деген. Бул 1952 жыл. Ошо 50-52 жылдарда. 53 жылга чейин бир менимче 7-8 номерасын чыгардык. Америкалылар бизге ушу Түркистан туурасында шарт койдулар. Америкада кандай демократиялык үлгү болсо, ушул даражада. Ошол кезде, ошол 50-жылдары эле Борбор Азиялык өлкөлөрдүн бир чет өлкөдөгү интеллигент өкүлдөрүн чогултуп, кандайдыр бир демократияны өнүктүрүү аракеттери жасалган экен да. Ошону аракеттерге салды. Алар чакырдылар. Антибольшевик деген уюм уюштурдулар. Азаттык радиосуна 53-жылы келип калдыңыз. Мен 49-жылы Мустапа Чокой деген Кокан автономиясынын президенти болгон казак, ушулар аркылуу анын аялы менен таанышып, ушу Карис Канатбай деген казак мени чакыртты. 49-жылы мен Германияга келдим, Франциядан.
Men 46-жылы Францияга келген элем. Ошондо bu Türkeli деген журнал чыгып атты. Менимче 5-ми, 6-чы, 7-чы номерларынан мен редактор болдум. Мына ошол замандарда журналды, bu anti-bolşeviktik jurnalды elge жиберебиз деген максат менен миңдеген тираждар чыгарып, elge жибериш үчүн аракет кылдык. Албетте jurnalды жеткириш элге мүмкүн эмес болду. Ошол заманда Amerikanın Kongresi bizdin bu hareketimiz, anti-bolşeviktik hareketimiz tuğra emez, basma söz elge jetpeyt dep o zaman Azatlık Radyosu'nu açtılar. Siz algaçkı kırgızça berүүлөрүн даярдадыңыз. Men birinci olup bizdin Türkistan Deska degen uyumu vardı. Türkistan redaksiyası degen. Onun başında Kazak durdu. Leningrad Üniversitesi'nin son Heidelberg Üniversitesi'nin bitirgen Kazak ile. Onun bir sebdenimin gana bilem. Hasan Kaygı dep attınalardı. Ошол boş redaktörü oldu. Ошондо кандай берүүлөрдү даярдап, кандай маселелерге көңүл бурчу элеңер? Biz şu anti-bolşeviktik hareketke köp köngül burçubuz. Bolşevizm bizge emne alıp geldi. Elimiz bolşevizmden aldığında kanday turmuş ötkörüp atat. Son kolektivizatsiya zamanındaki şu kulaka tarttı, Kırgızlardı bayların tonap türlü yerlerge sürgünge sürgenleri turasında. Men 36. ve 37. yıllarda şu sürgünge sürülgen Kırgızlardan albatta baylardan baldara ketken elle de kat yazıştılar giyin beçeralar. Birileri Sibir'den, birileri Ukrayna'dan gelgen bir katta kögüçken uçup jet Kirgiz, o girip ketip bizde zarlagan Kırgız kızları vardı. Элдин арасында мындай совет бийлигине нааразы болгондор барбы, жокпу, ошону кантип билчүсүңөр? Sovyetlik birlikte karşı olgandırdı. Ben özüm de görüp geldim de. Buğdaylarda basıp kırmanda oturganda ırdagan ırların gördüm. Oktum. Yok ilelin bizden atabız. Buğday basıp jatabız. Buğday basıp jatkanda özörü bölgen atabız dep. Çünkü adamlarga tamak vermezsen bütün dandardı memleket kalar. 30-njy жылдары. Şu 34-35 yıllarda keyin kollektivizatsiya turasında bütün mallarını kalkoz kalıp menin atamdın ıylaganın jakşı bilem. Şu 30. yıllarda bütün malların kalkozga bermesi için soyup yetleri sasıp talada karga kuskun yerdi. Berbegenlerin, kayısılarını da kulak katarında sürgünge sürüşerdi. Bulardan çetin görüp kaldım da. Ошентсе да bir жолу маектешкенибизде сиз Кыргызстанда жашаган ушул 50-60 жылдары кишилерден bir каттарды алып калчу элек, кандайдыр bir тыюу салынган жолдор менен берүү ишчү эле деп айтып калдыңыз эле. Ошол каттар жөнүндө айтсаңыз. Kırgız dili jönünde, Kırgızların Oruslaşıp baratkandары jönünde bir uzun kat geldi bizge. Кандай жол менен келди? Bilmem kanday yol menen gelgenini ugarmandardan algan kat menimçe bir 4-5 kat geldi. Sizlerden radyo verilerinizi yaratabız. Biz uşun sizler bergen zamanlarda uktawatkan vaktımız bolat. Ошон үчүн убактысын алмаштырсаңыздар деген кат келген. Кыргыз тили жоголуп баратат деген катчы? Кыргыз тили жоголуп баратат деген каттын автору жок. 4-5 бет болсо керек. O менде de var. Ошол туурасында биз көп рет тил жоголмокто, ушундай болуп баратат деп көп жаздык. Баш аягы канча жыл иштедиңиз радиодо? Баш аягы мен 53-жылдан 56-жылга чейин иштедим. Кийин Amerika'ya gelgende birinci günlerde de işim yoktu da reportaj Amerika'dan dep cuma sayın bir makalacı verip durardım da. Kança жылга чейин? Bütün yıllar boyunca. Анда Азаттык менен байланыштарыңызды үзгөн эмес турбайсызбы? Байланышым üzülmedi. Keyin 79 yılı Tölemiş şoğru olganda menimce TAF degen Azatlık Radyosu'nun
direktörü vardı. Oşol kişi gelip Azatlık Radyosu'nu başlaganda sen baştaşkan elen Tölemüş hazır uşunda iştey albay kaldı. Eğer gelip programını uzatmasan Kırgız bölümü jabılış korkunusunda turat dedi. Şondan men Kırgız degen attı başlagan elem. Kırgız degen attı öçürbeyin dep Kolumbiya Üniversitesinde jakşı işte işlep turgan elem. Şu kitap çoğultu bölümünde. Bu yerdeki işimde taştap 23 yıldan keyin qaytıp Münken'e gelip 79. yılı Tölemüş'le jardamçı bolup işledim. Ушул 50-60-жылдары, 70-жылдарда эле азаттык менен байланышыңызды үзбөптүрсүз. Ошондо бир эсиңизде калган кайсы бир берүүлөрү, кандайдыр бир маанилүү окуялар азаттыктын тарыхындагы ошол эсиңизде калган окуялардан кеп салып берсеңиз. Биздеги эң негизги маселелер 52-53 58 жылдарда Кыргызстандагы болгон окуялар туурасында көп бердик. Mesele 52 yılı Manas konferensiyası oldu da şu Manas konferensiyası bizge köp üren bolup verdi. Biz onu terip Tügelbay'dan Yunus Aliyev'in makalalarının bardığın kaytalap durduk. Bu en çoğu işimiz dedi. Keyin 58 yıllarda Kasım Tınıstanıp'tı Aktaş için hareket kılıp gördüler de bu bizge cem oldu. Kasım Tınıstanıp'tın kitapları da turasında Kasım Tınıstanıp'tın birinci jurnal çıkarganları şu Erkin Alatoğ'un negizi 31. yılı uyuşulgan dep keyin onun 50 yıldığın bu 60 yıldığını ötkürdüler. Neticede Alatoğ'un negizini salgan Kasım Tınıstanıp boluçu. Kasım Tınıstanıp 28. yılı Canı Madaniyet Yolunda degen jurnal çıkargan. Oşol jurnaldın adı elde yok. Onu unutkanlar. Şu jurnalda men New York Public Library'den taap, keyin onun barın fotokopiya kılıp, o zaman ziraksız kopyalar yoktu. Onun ırların Arap damgası menen yazılgan 24. yılı çıkan Kasım'dan ırları degen kitabı var. Onları latınçalaştırıp keyin başkaları okuydu. Benimki hiç kimse okumadı. Son Tanin kızı degen Kırgız adabiyatçısı bolğan. Miskene Tanin kızı degen. Onu jurnalistler menen Bişkek'te görüşkenimde aytsam hiç kimisi bilbeydiken. Tanin kızı Miskene degen Jetilgen Jetimler degen bir küçünekey povest yazgan. Şu povesti men Latınçağa götürüp Tölemüş onu Rathatır'dan ötkörün yazıp şu Türkiye'den gelgen Kırgızların onları okur beken de taratıp gördük. Benimce hiç kimse de okumadı. Ayanıştı Kırgızlardan okup bilim alganları çok oldu. Кийин 60-жылдарда бир чоң окуялар болдубу? Бир чоң окуялар сүрөттөлгөн же болбосо бир Кыргызстандан келген кишиден интервью алып дегендей ушундай бир берүүлөр болду беле сиздин эсиңизде калган? Men esimde kalganı ben 79. yılı geldim de 79. yılı Kırgızistan'dan Germanya'ya bir boksörler gelgen. Şu boksör gelip Tölemüş ekibimizin ortamızda oturup alıp sizlere okşagan Bahtır ağalardı görüş men için sıymık dep aytdı. Sağandağı aytıştı unuttum. 1967 yılı Montreal'daki Выставкага gittik de Kırgızistan'ın gününe gittim ben. Kırgızistan'ın gününe gitsem Kırgızistan'da ministerlerin ordunda spor komiteti vardı. O şu spor komitetinin başçısı bilen tanıştım. Azamat ağa sizlerden Azatlık Radyo'dan bergeningizde men kıska tolkundaki aparatım bilen toğunun başına çıkıp alıp okuam. Sizler kanday çoğun iş kılıp atasızlar dep maktap koydu. 67-жылы. 67. yılı. Şu yılda canımdaki Kırgızlar bilen tanıştır dep oğun barsam ağay dedim ben siz bilen tanıştır albayım. Eğer tanıştırsam sen onu kaydan taptın, kanday joluktun dep keyin meni surak alattık dep korkuğunu aytıp berdi.
Kanada'dan dağı bir kıska tolkundaki radyo satıp alıp verdim. Bala çakana dep bir mayda varat nerseler verdik. Tınıstanıp turasındaki meseleler şu adiletsiz Kırgız'dan yetişken bir kişisine şunda Kırgız özgürleri jedi dep Kırgızstandaki uruçuluk bizden көңүлүбүздү bölgen en jaman bir azat uruçuluk keyin tündük tüştük boluş bunun bardığı Kırgız madaniyatına, Kırgız eline ziyanlı nerseler ele. Силер ошолорго да көңүл бурчусуңар, Albatta şugan da көңүл бурдuk. Ayrıca şu iri tazaloo yollarında degen ben makala yazdım. Kırgızistan iri tazaloo yollarında degen makalamdan bir bölümünü kıskartıp London'da çıkan Central Asian Review degen jurnal vardı. Oşonda çıkardılar. азаттыкты Кыргызстанда кимдер угуп атканын, кандай ойдо болуп атканын ошол анча мынча каттардан, анан кайсы бир жерлерде жолуктуруп калган кишилерден гана укчу турбайсыздарбы? Albatta canım. Ondan başka mümkünçülük yok öyle. Keyin Kırgızistan'dan delegatsiyalar gelip yürüdüler bunda. Kırgız delegatsiyalarından gelgen adamlar menden mokoçodayga korkardı. Uyuma çakırıp çay içip ketkile desem de olmazdı. Şunda şu Kazak tuğanlardan Muhtar Ağa gelgende Muhtar Ağa'nı 59. yılı gördüm. Muhtar Ağa özüdü. New York Public Library'inde. Ben New York Public Library'inde technical assistant bolup şu gelgen kişilerge kitap alıp gelip verip kitapları doğrultusuna koyuş işini işlerdim. Şunda Slavik bölümünün başçısı Polak ele. Erten sizin bir adaklı yazıcımız geledeken şu yazıcını sen kabul al, erten kostyumunu giyip gel dep özünün ordun berdi. Мухтар Ауезов менен кандай жолуктуңуз? Ал сизди жакшы кабыл алдыбы? Mağan kostyumunu giyip gel dep ordun berdi de şu bizim kitapxananın başçısı. Muhtar Ağa gelgende Dede Korkut degen Azerbaycan eposu var eken. Şu epos yalgız bizim kitapxanada eken. Şunu soragan. Dağı bir kaysında bir adabi kitap soragan. Kazakistan'dan davalbagan. Orta Asya'da yok. Şu kitapları dayardap koy dedim. Ben dayardap koydum. Keyin fotokopiya kılıp aldırıp verirsen o zaman Xerox kopyaları yoktu. Şunu aldırıp vereyim desem yok karagım aldırva dedi. Ben onu State Department'tan aldıram. Yalgız numaralarını doğrulap yazıp verdi. Şunu soradı. Benimle görüşkende Kırgızsın bu dedim. Ben Kırgızmın tarafa desem Kırgız'ın kaysı Rusundansın dedim. Ben Buğudanmın da. Buğudanmın desem Kırgız'ın çoğururlarından ekensin deyip koydu. Şimdi söyleşip oturduk. Keyin bizden eve gelip bir çay içip ketiniz ağa dep çakırdım. Yok mümkün emas. Bizde koy aydagандай aydap жүрүшөт. Eşte kaçet albayız dep. Keyin 61. yıl bugün 62. yılda Balmukanov degen akademik geldi. New York'ta bir 4-5 ay kaldı. Onun bilen gün ötken sayın barışıp durardık. Bizce bizden ülkelerde kitapxanaga gelerdi. Сиздин жеке өзүңүз даярдаган кайсы бир материалдар катуу таасир берип өзүңүзгө эсиңизде калган учурлар барбы? Ben ne olsa da Kasım Tınıstanov turasında yazgan makalalarım var. Keyin Çingiz'in atağı dünyaya çıkıp atkanda Çingiz turasında yazıştı tilevedim. Kırgız baldarına da yazdırıvadım. Ziyanı TV'sinde. Tokonbayevler turasında yazdık. Бул биздин коомчулук билип калган жакшы го. Сиз чет өлкөлөрдөгү кайсы китепканаларда кыргыздар жөнүндөгү маалымат, адабият менен байыттыңыз? Kırgızlar yönünde yalnız Kırgızlar emas, bütün Türk halkları yönündeki kitapın bibliografiyasını çıkardı. Profesör Holward degen profesör. Ben bütün materyalları jıynadım. Stanford'a gittim, Chicago'ga gittim, Harvard'a gittim. Bütün Amerika'daki Türk dillerinde kitaplar var degen kitapxanalarga meni jiberdi. Columbia Üniversitesi'nin şu Holward degen profesörü. Bardık kitaplarında birinci menin atımdı koldanıp Razım Ataltay'ın yardımı menen çıktı dep yazdı. Bütün bibliografi. Aldığında Türk dillerindeki bibliografiyanı çıkardık.
өзбекче, кыргызча. Аларда мисалы ушул Американын китепканаларында бар кыргыздар же ушул Борбор Азия элдери жөнүндөгү кандай китептер бар экенин библиографиясы, тизмеси. Ушулардын китептеринин тизмеси качан чыккан, кайда чыккан, авторлору кимдер. Стэнфорд университетинде менимче бир 300-400га жакын китеп бар. Ушу биздин тилдерден. Албетте жалгыз кыргызча эмес, өзбекчеси, азербайжанчалары көбүрөөк. Колумбия университетинде Лемон Library деген китепкана бар. Ушунда кыргыз китептеринин жанына мен бу жерден архивтеримди бердим. Мында калган Бексултан албаган архивтерден бир 40 папка. Ушу ар бир 40 папкада ар биринде 700-800 материалдан турган архивтер ушунда. Lemon Library деген китепканада. Онда Central Asian Books деген картотектер турат. Şu kartotektин биринчисин мен баштаганмын. 63-жылы баштадык. Şu 63-жылдан 89-жылга чейин 20 миңге чыккан. Өзүңүздүн жеке архивиңизде кандай материалдар сакталган? Менин өзүмдүн архивимдеки ушу бүтүн түрктерге тийиштүү, түрк калктарына тийиштүү китептерим бир 400га жакын китебим барды. Бар эле онун бардыгын Америкага кетип атканда кыргыз редакциясына калтырдым. Азыр өзүмдө бир 300-400 гана кыргыз китептери болбосо, калгандарынын бардыгы жайлаштырылган. Архивтеримди жайлаштырдым, газеталарымды жайлаштырдым. Алато журналы менен 56-жылдан 91-жылга чейинки сандарыны тиктирген элем. Анын бардыгын Жалалабад университетине жеткирдим. Кыргыз маданияты менен Алато азыр Жалалабадда. Сиздер Азаттык радиосунун 70 жылдыгына арналган маекти уктуңуздар. Кыргызча берүүлөрдү биринчилерден болуп, 1953-жылы обого чыгарган маркум ардагерибиз Азамат Алтайдын эскерүүлөрүн мен, Венера Сагындык кызы, мындан 19 жыл мурдараак жаздырып алган элем. Азаттык радиосуна 70 жыл. Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү. Кыргыз тилиндеги алгачкы уктуруу 1953 жылдын 18 мартында обого чыккан. Кыргыздардын эгемендикке ээ болушуна мен да үлүшүмдү коштум деп эсептейм. Тоталитардык доордун курмандыктары, улутчул деп соттолгон ишмерлер, чет өлкөдө жашаган журтташтар, саясат, экономика, маданият, эл турмушу туурасында эркин көз карашты чагылдырган Азаттык радиосу темир көшөк артында жашагандар үчүн баалуу маалымат булагына айланган. Ишиңерди улант кылажан. Азаттык чекит.org сайтында жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбызда 70 жылдык тарыхка арналган макала баян, маектерди сунуштайбыз.